Mami ma akwaba wofre me adwoa searching mesro na wa subscribe to Ghana nsem me notification bell no so for more news ebusuafo enkrofo omo ekase omo free Kasoa NDC strong NDC me kire NDC fo amudi akeka nsem o Kasoa omo etini ewini 2024 elections ni bi no omo kase na papa we kire say neba 10 years at the famous na ne ya sapon ne senya okosa me jamfi ho se me jamfi abranti onam krom eche dollars to me kind dollars Ghana fo empe no kware akohwifo dambrambafo aye betwa akohwiya nka no kwale wo Ghana hase scan na ye $200 $300 dollars asa me jamfi ka no hwim be 2000 is $3,000 the magrada no Ghana fo $200 o Sammy jamfi etimi apa enkrofo yo mo campaign ye campaign adwuma dirty work the men this no mo ba power no Sammy jamfi $1 wa bonten no papa yi se we Sammy jamfi ne card na na ma wo so de kire se okono officer na ebusuafo ansa na no mesrel se open photo shoot e de birthday and how the wedding pictures and bibia open quality pictures and need the whole clear contact cam hacks na me send that screen so no and I say open funeral videos open wedding videos wo abrochire wo Ghana say wo ba be program na do wani atoto a wonni mo bia obetwa quality videos na quality pictures dey ma wa contact na ma na egu screen so no cam hacks wa no kunsa and an about 10 years the famous so na papa mi nyana ke business papa wo wachi wo nkonsa anaso opia wo keke munye huhwe o ese edun katias wo de kwasiafo na petumi na wo petumi ni bi nso wo de nyansafo na diska moyenti nsama e course in the school feeding by ya ma omuni ebimu na ache na omu ye adwuma no obi wa owoyemu ye pai ni ti during election ye nua baako ye di tuo di nechi mi kasa mi ye botuo 3 times e wo miti so nti sinka me wu a nka chese ma yenkosi wu se mo am bad down am beye bibi e bia Kasoa mo beka se edin ase dada ade a ye beye no e be san ye dimboni Sammy je fini card ni so ata se hwe ni no mani ne go chiri mi di sa crash na chi wo office se o crash ejuma no ya manasi wanya bebiti tinu e be ya anka misu ye pa bebi information o se on tumi buami mi tell me ba oni mu hwi a wo ifidu ati be e papa nya una se ndisi baba ejuma no na osre mi ya mi ba de asre mi fie no ti wu ka mo se fie metumi atra national security abakuro mu anu ya ye din ya ese yente ye ya te akosho obi munsa enyo obi ada roman ka ye himi dan ka ho na the party aba me dan wati fi MC ni bodyguard a odi nechi on kan kire mi se wonye MPP ni akwala okro so carpet no bae 2016 2020 oka wo mu a mu ba odu panpe bebu ye bra na okasa after me rhetoric oka wo a ye ma awokum si ma mo ko bu ye nua a wewu rhetoric ye bra peni no Onwani NDC fo koye gang ko plan ye se hawa kumisi akokum NDC ni akotutu abusuafo men mi se video na trend mo bi ahwe meboni na senti na nipa dasani ai na we sitting MP timbe trasi obabasi esun kwase esun chenchim se ye retuo abone nkrofo bi ekun na no kwa o convoy num nyame nko anko no so wunti asa yem hihia actor no so as wo wu ani not knowing say a fake and how I come sin frey I think say of frey peace for say enya no kra me kra me ni ho na ebeka na watch kra no mo so makotwa ballot papers so ntino omo ba me so ma omo de nkofo fie se obi de ha hwani nkofo fie bi ba ntino je kra yi ni ho memfa etuo ni abanko tata obi a majum na ablikuma NDC for ganging crofo say yenkokum ha wakum se because of incident na ma min etimi twem to ha wakum se so ntino
na ya to na wabele kuma anka omu kum ha wakumsi nyenya ngopon na je mami nkwasi ho a ka wo kuna wi enne yesi e ko yenhwehwemu a o se oboa oni evidence sa umano na ko se na cho ko se na ko le no se yo man bia ko be kujin yes se itili ha uvali emfo no combatin sanma sa umawi ana wama obi se bia nipa omo pe no ko be kunu one time geno eye krum ha kade e ba che no na omo jeji sakase na titrifo no mko trouble se enka jo mahama abaye obaye enka wo awudi animu ko science enyi chief justice no kade ba che na atini ho ombete tiuseja crowway no obabasia kodaketo a ha wakumsi betumi awo timi twan troto ma mpani so gu nanimu ase na ne life abaye danger ewo NDC for sa ewo bra obi amu wan tutuo obi an tutuo no watimi afom asem ne enye captain smart ama wo mu de ene edine ene TV3 fo a wo mu de o mu bo man ati o how kesisi atuma amene so na Ablekumanov yatimi agada nkofo se how akum sintin ye baaye how akum sin ikuku how akum sin se that day nyame ni ma amene fofiri no kura sa pepper spray no ana o dey protect na amfoka ana o protect no sa no 2020 election the same girl ne ye na dwe so mbedi bone ana ko twintuo e man nkofo adwane ye ayesa keno so mdi bone eno ye betra se kan ana hawa kumsi npa bonefo ana ye widini oba de ko tutu esen but onim de uma girl ne betimi aye onim de NDC fo betimi aye nti enne aya to abawie abosumi du baako muntala God bless you aswase MP se wan kata asem so nipa na me buo mpa NDC mu no me 3 mutala ka ho hari na Idris ba say one day we out ra won ka ho manyina firim amutala ade we waye no ama wo credibility no ebe kosoro se mukoye nhwehwemu ni wieye na no kura daadi na utime be yen sentrofo nhyiamu na wan fa ntekra ankase bia yen fa nte e bia nhwehwemu nko e wie bibia nsinti agyan na utime be gina publicly ebe kan say nipa na wose yakum obi no o ye NDC ni die nanso ye nhwehwemu no kire say ha okumsia ma obi ankotutu obi say unum say that time no kwa na o kan na no na wo no ge no kra ni sa elia ho ba bia oni ho na oni ho ba bia o kan ni nsemo kan na no amuntaka medasi muntaka mate medasi pa mini ya mic adu muntaka God bless you my power sem he said here me sacra power sem more because enya easy see betimi ubi unia ye best gune ni mu ase hwe me see Ablekumanov sie kum hawa kum sia ke kuno na ye wie ya mote de Japan support be ye de entia me see Kennedy Japan Kennedy obetuma we ni panam yes the catch so plain Kennedy ujana obetuma we wonam adwempem kran that time na ne mwa no Ablekumanov si ye no na abronya no start you samokai hwede ni nwan ye o social media say ya bu ha wakumsen kieku no behwe omani age ye enke no ono oso ye no ni ba Kennedy atam ana oso mu ade oso ye stubborn ti ye nkunu enkonku atam no ye nyanyansa ni bia oso nim nyansa free party no empiso ye pani o party no ameka se ade na Kennedy nkrofo se ye nkum ha wakumsin omani nye ye nya opani hu bia mo meka ye nya radio presenter kwase bia ma na meka
and two of Kennedy Crawford for. They use more than 1 week to enjoy themselves because how a kumsi a pra kikum how a kumsi a nyaje. And that day, so Obakaya, Omo Kon and Crawford said, Kamu say, yes, my nipa ni a penny away, abronya. Okete free fa ene how akumsi Kennedy on me so but ma wini pana yes ene yen hu ba bi enkofo ni free we sori a ana abronye we sori a ana abronye ke kum how akumsi a ka okọ ni nkwana so e twa ne life so wote ase no eni afi eni mfie mienu na nkasa nka ba yo na senka yo obi a nyame musra wono so na wonim nyame na nya dwombone a ka yeto oba ne wie no kura na owini ye na nka ese nka o confess say o kai na no ma me ne mfenche no na it was be a political na bibie ni misa na nka sabre no ka sa gidigidi ni na nka to twa boko ananka onko ma me ne nchempo enko pa ne chew e wosumase senyese nhwehwemu a aban na tu yonder man mahama we why ade what tu nipa omugusu ye na anum de ente mahama no no maso asem zaro me mo abaso onya ade hu fa jimi free nipa ni so me na me kan masa atwa san maje wa anya ade unum de ente a na omu ye sa ade ni nyina se de be ya ombenya hawa kumsi ajeli no yes enipa na incident na aba na eto ye incident si bebreu eba ne se na hawa kumsi de nkwa na omani abre so ano omani abre ano mutata because no all person go into details na omunya evidence na omu chi hawa kumsi na omu detail no mu jeli no yes because Kennedy akatro omu say omu punish maame no omu fa ne ntuma no ana enhyiran Kenya ngopon oba ade nhira kese enka no onyankopon bo soro ba asase no so bo boafo no obo do wa ma do be o ma de enche no wo krakra maame no amane nipa na confess say na woni ho obi antutu amone kem obi anu wo mo no mte kai mo bo mu din no e won video ha omu na be confess omu ni asem bi eka bibie ni ho esiye omu tenase ana omu plane ye but omu say NDC supporters ni bi no e fa ne personal and omu ti di say de omu ken na no krenti na nkom kukun because ya to oba na wi abosom ba akọ abosom mienu abosom miensa abosom na abosom nu abosom nsia abosom nso gan ne ma bonten be kan say de exiye ni nanya no kre still e hye ne ho etino na yawo no wo mahama mu yawo no wo NDC for supporters mu say si ekum NDC ni pa de ombeku hawa komisi bia hye mu either they will kill hawa komisi or they will jail hawa komisi. And John Mahama and NDC plan now say either they will gather people to kill our commission or she will go to jail. And to show incidents they see what about to now only our commission bieno and omaye hojuma. Said the baya Okukube Kennedy anybody obada so na fa yesi e di hawa commission konse hom na nka ene nka ne nkrofo ndie na obi a wo ye party ba ni akoto aba wa blikuma maame no onia blikuma ma odene modern bon na ho odene as a party ba e kwa kodina ni nuachi a na se yakobo no ana yakoplan na eduro numre no go to social media even say on say for Omega phobia member we are for Ken even say New Jersey any Netu on Man FM they jubilate like say omo winning election. Ni nyina mu no Ghana fo ahu na obi ani ada say Kennedy nkofo ni di nkwasiasem go and check the date na monko Man FM monko he Man FM TV events and UT events Netu a kind of jubilation bia no mu jubilate say abu hawa komisi so nye enye hawa komisi nye Kennedy fio
wo di asema to no so ana obi defend no ho ana akoye no aye obi how akumsi ebone a wo ye ndan se wo twem to no so se wo de ka ache no ana so mfa ka ache no unche ne ka wo to ka ma no how akumsi bone an no obi ni video me say obi ni video a obetuma so se how akumsi e be radio so ana publicly akase te Kennedy da ba credit nkoa obakwa ko hu odasefo ne hwan ono nkoa na ese how akumsi didi na tam e wona yere nim because wafa na yere dance ye ana na yere so de obi wona edakete so no owa be de dance groom da bi ti wafa na yere dance ye no ne na yere nigna ho ana how akumsi se so abodam a obekere se ono so abodam na okase ya wayo okase ya wayo o active se bodamfo ana so abodam ono so be so abodam so wa bodam a o ma won fa se enu an so abodam na wa se bodam ni tie na be din ko asem a wo ma won obema wo dam na te wani so obekere so ono me sa metie me se wa no mo nsa no ba asa wo be di matem bo boro se me tuwe ko no nsa no ko twese kan o ko fa ba ana wo se me dinchiwa ba bi abeda no me pa ba na ade ne kura no bia because me no nsa minnim sa no en minnim sa nsa ye no a ebegu yeyam emu ya dwene mu obi be no nsa so obedi ubone no wa plane wa hye that trust akwa we be di mani ka akwa me ntimi nkara ka che obi so here ko twa aka ne ni so here who are you no da fa ho I said wa bo no aken ko sasema chew no de opeso ye wa ye wa fo ye munya wa bo ade achi a wa ye that is insano wonu obi nam no no mo sa no threatu a aba ne kura for dinchi no en span wa plane enti Kennedy no o plane so obedi ni bon na ma me chere se masa se wa bodam a me ma bodam fi me kuro mu me de ba ye o na bodam fi me kuro mu na me de ba nkran eti ma me hunu ame enu ani na yakobu amami atofo ma obabasia yetutu ye na wo na ya ase entimi anka Kennedy Japan crofo we akoma se